ahizoba niryorumwe umurisa wabo enosi yabanajaguza emyaka 3 eyamazire omukwereza ruhanga namara nabo umwaka neceka nusha turhare nico nagamba no nacamushana yo kubanza akakiryo mwama yuko ubwo gwatwakirwa makuru kandi noreba twatanishe kuko mu Rwanda gunkwasize takanterze solo ogu yajumirira abo abiruhanga ruka batyo bakamwebwa kugira ngo rukwereza ruhanga nawe ruhanga ataha mu byawe kandi ko kumuhereza cye nawe atandika wabo ineka guhereza wano uhinga ketoke kandi waba nuko ameshi toke ukakisimisa ruhanga naranga nayongera ukwezi rutokerwa wabo inamatungo wakora muka gasimisa ruhanga nawe nayongera akanyise byawe ekiterane eki cyetabirwemu oburisa bwa Kibanga obwo ahaba kristayi gana shanju nabana bajunirwamu kandi abarukurengo muri runana nibo bagwetabamu ku marebero bishatu kura kwanje nkanda kareba ko conference bino kukigamba muneza nko mu cyarunka konka abo kugira mburizi arukwetegereza ari informed I no korekwa yakorangana nabakamabe bayikiriza ikintu cyiza ebyo bikiri aho Bishop w'obureberezwa Ankole Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa yashaba abana abari mu mashomero okwamera mu kwikiriza babane benda okuba basinguzi ombero byomisho Bishop yabanateka hemukono abarondi igana nkaga na mwenda aha kanisa ya All Saints Mbarara mwana wawo imbabazawo zikugo kwibo moyo warahanga yakushumaho okugahati wayehereza mukama akakumana yawe wemera akakumana ushomye kigambo cye kumwana wo Dawudi abantu batumeka ushomye kigambo cy'ahanga akakitaho mutima kikakurinda je urugamo muntu w'uhendo urugamo muntu w'ubujunanzima kandi abagore bitu batakibaronde bakusiyeyo kama bememere abantu gamba kigambo tubiko family binicaba muhadero mungikiriza yayi cyo kintu bahereza kamama abayitaba omukushaboku bashabwa okombeka embiri yabo aha hekaru y'omujuni kandi bashaba omujuni okubahereza obwenje okutanisa ekibi hamwe n'ekirungi kamazangana kwibera muombeche kakiri omuntu wayobekera kiri omumba atabayobekere akiri akakimanyisa akara Dawudi akakira gamba kigambo ruhanga kamweta urikirwe uruhamere Archdeacon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Atuhire yasima Bishop okuba kwaso kuri Center Amazaruhanga ahiya mwanjurira abana abahamibwe omunyikiriza kandi abagabo bakwatega bayo Bishop abagora tegire ku badere ko kwano bari batakubaha barakuzenga bahaba kandi kwatanise atiwe watuna konka modern Reverend kwatanise batere Poliza Pereza Evangelist around the bridge Pereza Praise and Worship Konjepurigero kugambana Nde Michael Tumwachire na Michael Atachire aba TV West